Na Grliškom jezeru se akumulira voda kojom se snabdeva ceo grad Zaječar i okolina. Međutim, samo selo Grlište, čije je inače ovo jezero, nema svoj vodovod, a poslednjih 10 dana nema ni vodu. Meštani kažu da je jednog dana samo bez ikakvih najava došlo do obustave u isporuci vode. Sada Novica Žikić zahvata vodu iz obližnjeg bunara u bure i u kolicima prevozi do svoje kuće i do plastenika, gde svakodnevno zaliva poljoprivredne proizvode. U 21. vek da nemamo vodu, da zahvatamo ovako, da se mučimo da ovo plastenik imam, mora da se poliva, nema da drugo, solucija druga nema. Ni njegovom susedu Nikoli Milovanoviću nije ništa lakše jer on ima punu štalu stoke koju bar 2 puta dnevno treba napojiti. Dnevno prenesemo po 1500 litara za stoku i za osnovne potrebe. Do obližnjeg bunara, crevo, pumpa, evo kante i to je to. Sreće je da Grlište ima prirodni izvor i vrelo gde meštanke ručno peru veš toplom vodom. Ranije po 2 sata se čekalo na jedno korito. Eto, sada ste došli opet na Opet smo se vratili. Da ne slažem, ali unazad jedno 5-6 godine nisam dolazila ovde. Ali sad nas muka naterala da moramo opet. Iz vodovoda u Zaječaru su nam rekli da će se meštanima održati zbor gde će razgovarati na ovu temu. Vršilac dužnosti direktora Nikola Šarčević kaže da je problem nastao zbog obilnih padavina proteklih nedelja kao i zbog zastarelosti cevovoda. On je obećao da će kvar biti saniran najkasnije za 2 dana. Naša ekipa je na terenu, kvar je pronađen, radovi su otpočeli, to jest kopanje, kopa se ručno zato što nijedna građevinska mašina ne može da priđe tamo, zato sve ide tako sporo. Osim Grlišta bez vode su još 2 okolna sela, Leskovac i Gornja Bela Reka, ljudi ovde postaju sve nervozni jer kako nam rekoše, bez hleba se može, a bez vode ne.